Inpatek katrik na ken puso ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman at ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidungkol. Inayat ka iti napudno inpatek katrik na ken puso ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak